Muri uyu mugoroba twerekeje muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo tugiye kurebera byinshi bitandukanye mu mirwano irimo iravugwa muri iki gihugu muri teritwari ya Karehe, akaba ari muri Kivu ya Amajyepfo, ahari kubera imirwano hagati y'ihuriro rwanya umutwe wa M23 rya Wazalendo ndetse rero nabo bafatanyije barimo ingabo za leta ndetse na FDLR. Amakuru akavuga ko rero Wazalendo yabyutse icekerana na M23 kuva kuri uyu wa mbere, ndetse ikindi kandi akaba ari imirwano irimo irabera muri Kivu ya Amajyepfo muri teritwari ya Karehe. Ndaza kukubwira byinshi bitandukanye kubirebana n'iyi mirwano. Ni mu gihe rero Wazalendo kandi nayo yatangiye gusubiranamo n'ingabo z'igihugu cy'u Burundi. Mu mashusho yakomeje gukwirakwira ku rubuga rwa X n'uwitwa Steve Wemba, n'amashusho rero agaragaza byinshi bitandukanye birimo rero ingabo za Wazalendo zigaragaza ko ingabo z'igihugu cy'u Burundi ntacyo ziri kubafasha muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu bitero bahanganyemo n'umutwe wa 23 kubirebana n'iyi mirwano irimo irajya mbere. Ni mu gihe rero ibi byose bikomeje kuba mu gihe rero mu cyumweru cyashize amakuru avuga ko ku ruhande rwa M23 ndetse n'ingabo za leta cyangwa se kubirebana n'abahuza by'umwihariko rero ku ruhande rwa leta ya Kongo bagiranye ibiganiro bya mbere byabereye i Doha muri Qatar, nyuma yuko rero hari ibindi byitezwe ku itariki ya 9, akaba rero ari ku munsi w'ejo bigomba rero kuzabera i Doha muri Qatar ku mpande zombi, mu gihe rero M23 ndetse n'abahagarariye leta ya Kongo barimo baraganira ku kibazo kirebana n'umutekano cyangwa se amahoro arambye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko binyuze mu buryo bw'ibiganiro. Nubwo ibyo byose biba ariko ntago bibuza imirwano kuba yajya mbere mu bice bitandukanye, cyane cyane muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho ngiye kukubwira hose hagiye habera iyi mirwano. Reka duhere ku kutumvikana hagati ya Wazalendo ndetse n'ingabo z'Abarundi. Amakuru akavuga ko abarwanyi b'imitwe yitwaje intwaro ya leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yitabaje ngo bayifashe kurwanya M23 barimo barashinja ingabo z'u Burundi gufasha rero ziriya nyeshyamba. Ikindi kandi bikaba babigaragarije Minisitiri w'Ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo witwa Gika Bombo umwadwa cyangwa se umwadwa Mvita, ubwo rero yahuriraga n'abahagarariye Wazalendo mu mujyi wa Uvira mu ntara ya Amajyepfo. Ingabo kandi z'u Burundi na Wazalendo bari mu bagize ihuriro ry'ingabo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo rero yitabaje ngo zifashe guhangana n'umutwe wa M23. Izi ngabo icyakora M23 ikomeje kuzikubitira ababaza nyuma yuko rero bazirukanye mu miji ya Goma na Bukavu yo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse no muri Kivu ya Amajyepfo. Umwe kandi muhagarariye Wazalendo agaragarije Minisitiri w'Ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ko imwe mu mbogamizi Wazalendo bakomeje guhura nazo ariko ingabo z'u Burundi zikomeje gufasha umutwe wa M23. Wagira ati twebwe ku ruhande rwacu rero twe ba Wazalendo turi guhura n'ingorane ku mirongo yacu y'urugamba. Ikindi kandi bijyanye no kuba muri kumwe n'umuyobozi wacu ndetse na komanda wa FARDC muri aka karere, mugomba kutubwira intego ndetse n'imisiyo rero ingabo z'u Burundi mu gihugu cyacu. Bahagarariye kandi ku ruhande rwa Wazalendo yagaragaje ko buri gihe iyo we na bagenzi be bari rero mu nzira zo gukubita M23 birangira ingabo z'u Burundi ziba avangira ati rwose hano muri Kamanyora, ubwo rero buri gihe twari mu nzira zo gukubita umwanzi, ariko ingabo z'u Burundi buri gihe zitubwira ko rero tutemerewe kugaba ibitero ku mwanzi. Kuri ubu ngubu rero umwanzi akomeje kujya mbere. Ese misiyo yabo no guherekeza umwanzi aje kudutera cyangwa no kudufasha twebwe abanyekongo? Cyakaba ari ikibazo kibajijwe rero ku ruhande rw'abayobozi ba Wazalendo babaza abahagarariye ingabo muri iki gihugu. Wazalendo kandi ikaba inashinja ingabo z'igihugu cy'u Burundi kuba ari nazo zagize uruhare mu gutuma rero M23 ifata Nyangezi. Ntacyo rero igisirikare cy'u Burundi kigeze gitangaza kubirebana n'ibi birego byose baregwa rero n'aba Wazalendo, nyuma yaho rero bagaragaje ko ingabo z'u Burundi uruhare rwazo muri iyi mirwano rusa nkaho ari ntarwo. Ikindi kandi bikagaragara ko ingabo z'u Burundi zibuza Wazalendo guhangana na M23, ndetse aho bagiye kugaba ibitero ingabo z'u Burundi zikababuza zikababwira ko rero baba baretse ibintu rero birangira n'ubundi ingabo za Wazalendo ndetse rero n'iz'u Burundi bakubiswe na M23. Twerekeje kandi muri Karehe muri teritwari ya Karehe. Amakuru aturukayo aravuga ko rero kuva kuri uyu wa mbere haramutse imirwano ikomeye cyane hagati rero y'umutwe wa M23 ndetse n'ingabo za Wazalendo, nkuko amakuru dukesha Actualité.cd akomeza kugenda abigaruka. Hagira ati rero kuva ku mugoroba wo kuri uyu wa mbere mu bice bitandukanye rero by'icyaro cyo muri teritwari ya Karehe muri Kivu ya Amajyepfo, cyane cyane rero mu bice birimo Ubushaku muri Katare ndetse no muri Kafufura hakaza Remera ndetse n'ahandi
n'ahandi hatandukanye rero humvikanye urusaku rw'amasasu, ndetse ikindi kandi ibintu byaje gutera panike cyangwa se kudatuza ku birebana n'abaturage bari muri ibi bice, ahumvikanye urusaku rw'amasasu ku ruhande rw'ingabo za M23 ndetse n'Abazalendo. Amakuru akavuga ko rero situation iri muri aka gace ari situation igoye cyane, ndetse ikindi kandi bikomeje gucanga abaturage muri ibi bice byo muri teritwari ya Karehe kuva ku munsi w'ejo, aho rero M23 iri muri Bishaku nkuko aya makuru akomeza kugenda abigarukaho. Gusa abaturage bakagaragaza ko bafite ubwoba bwinshi cyane rero bitewe n'imirwano irimo iragenda iba mu bindi bice isatira muri ibyo bice bitandukanye ahari rero umutwe wa M23. Ikindi kandi amakuru akavuga ko rero iyo mirwano yabaye rimwe mu mirwano rero yumvikanyemo rero urusaku rw'amasasu ku buryo bukomeye cyane. Amakuru akavuga ko rero iyi mirwano kandi yagize ingaruka mu bice bitandukanye uvuye muri centre cyangwa se muri centre ya Karehe, hirya rero iyi centre ndetse n'ahandi hatandukanye harimo muri centre yitwa muri Ihusi, ahabarizwa rero ngo umubare munini w'abanyeshuri bavuye ku ishuri bari mu biruhuko muri iyi misi, ndetse rero n'abaturage batandukanye. Ariko amakuru aturuka muri aka gace ndetse no mu baturage batanze amakuru akavuga ko ubwoba ari bwose mu baturage nyuma y'imirwano. Amakuru rero akavuga ko imirwano yabereye muri Katere ndetse no muri Kafululu, Wazalendo na M23 rero aho barwaniye, ndetse ikindi kandi akavuga ko hari umurongo munini cyane w'abaturage barimo rero barahunga bava muri utwo duce bajya hitwa muri Tushunguti, ndetse ikindi kandi akaba ari muri gace kabarizwamo rero bamwe mu baturage n'ubundi basanzwe hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyuma y'imirwano rero yabereye muri Katari ndetse no muri Kafululu. Ikindi kandi aba baturage bamwe na bamwe bakaba barahisemo kuva mu bice bitandukanye berekeza mu bindi, nyuma yaho rero umutekano usa naho umeze nabi muri Remera rero nkuko aya makuru avuga cyangwa se mu makuru akomeza kugenda abitangaza, avuga ko nta mirwano yahabereye, gusa rero abaturage batandukanye ndetse n'ingabo z'Abazalendo bagera mu majana. Amakuru akavuga ko rero bamaze igihe rero kuva mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri bakaba bagaragaye muri ako gace, nkuko aya makuru adukomeza kugenda tubagezaho akomeza kubitangaza kubirebana n'abarwanyi ba Wazalendo bagaragaye muri ako gace. Abaturage rero ndetse n'abagize societe civile muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bakaba rero bakomeza kugaragaza ko ibingibi bikomeje rero gutuma abaturage babuzwa umutekano wabo, nkuko bakomeje kugenda babigarukaho. Bagaragaza ko rero ibyangiritse nabyo bikomeza kugenda byiyongera umunsi ku munsi uko rero habaye imirwano, ndetse bakagaragaza ko abaturage ari bo rero bababarira muri ibi bikorwa. Bagaragaza ko rero bidakwiriye nkuko bisobanurwa na societe civile muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Imirwano rero ikaba ibaye nyuma y'imisi mike rero muri iyi teritwari. Ku ruhande rwa M23 hashyizwe ubuyobozi muri Kivu y'Amajyepfo cyane cyane muri teritwari ya Karehe, akaba rero ari teritwari iyobowe n'uwitwa Buse Jean Bosco, akaba rero ari umwe mu bayobozi bakuru, ndetse n'uwitwa Ndayi Faustin akaba ari umwe mu bamwungirije cyane cyane rero mu baherutse guhabwa inshingano zo kuyobora muri iyi teritwari ya Karehe hariya rero muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ahumvikanye rero imirwano uruhande rwa M23 ndetse na Wazalendo. Kugeza kuri ubu ngubu rero ntabwo haramenyekana ngo ninde uyoboye iyi mirwano cyangwa se ninde wahunze kubirebana n'iyi mirwano yose. Gusa rero M23 ikaba rero imaze imisi mu biganiro na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu kurebera hamwe uburyo ibibazo by'umutekano muke ugaragara muri iki gihugu byashakirwa igisubizo. Amakuru akavuga ko rero hari niba biganiro by'ibanga byabaye rero mbere mu cyumweru gishize hagati y'impande zombi, mu gihe impande zombi kandi zongera kuganira ku munsi w'ejo ku itariki ya 9 Mata muri uyu mwaka. Akaba ari rwategerejwe ibiganiro bigomba kuzabera iduha muri Qatar. Ibiganirwaho rero ku mpande zombi ntago bishyirwa ahagaragara, gusa rero bigaragazwa na bimwe rero mu bikorwa bitandukanye, nkuko mu minsi yashize wabonye M23 iva rero mu gace ka Walikare ikavuga ko rero ari ibyo yemeye ku ruhande rwabo mu kugaragaza ko rero bashaka ko inzira y'amahoro, inzira y'ibiganiro ariyo yashyirwa imbere kuruta kurwana, kubera ko rero intambara isenya, ntabwo rero intambara
ikiza intambara irasenyuka uko byasa kose rero bagaragaza ko bafite ubushake bwo kuganira na leta ya Kongo kandi bakagira icyo bageraho mu guharanira uburenganzira bwabo nk'uko ku ruhande rwa M23 bakomeza kugenda babisobanura. Iyo ngiyo akaba ari imwe mu mpamvu yatumye rero barekura umujyi bari barafashe nk'uko babisohoye mu itangazo ryo kuwa 22 mu kwezi gushize kwa gatatu, bagaragaza ko rero bafite ubwo bushake. Tugeze rero ku musozo w'aya makuru yacu, reka mbishimire kandi bifuriza gukomeza kugira umunsi mwiza no gukomeza kubana natwe no mu zindi nkuru tugutegurira umunsi ku munsi 5 kuri 5. Kora subscribe ubane natwe.